Tedar, wife of DK Kosil Kudai Kolen. K Tedar, wife of K. Ma'am, sila ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯆꯁꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯀꯣ ꯁꯥꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯔꯆ ꯗꯤꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯉꯥꯏ ꯂꯩꯍꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯅꯉꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯞꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ Masuk baptizers, Rani Sabangpur, Usimaya, Impuimindra, Makat Nai, Laulam Haya, Nintunanume, Yetidar, Well, Let, Kemotil, Church Founder, Aini, Antu, Monday, 29 December 2025, Lainiro, Wadumpu, Sanapawa, Dumpu, Perong, Lower King, Dumpu, Mindra, Latsale. Now, Nuri, Naro, for our way, Nungaro year, Miami, my own rap, Sashi, and then the Kudai Life Form Asoku Baptist Church, MNBA, 1985-2025. Church New Building Dedication, Team, God's Eye and Heart in the Church, 2 Corinthians chapter 7, verse 16. Foundation led on October 24, 2015 by S.D. Kornai, the then pastor. Dedicated on December 29, 2025 by Reverend D. Songin, Executive Secretary MNBA. Monument unveiled by Mistress K. Tedar, wife of late K. Mortil, church founder. Monument donated by M.K. Laitil in memory of late M.K. Morung and late M.K. Tedun. Kemudian Asnuri ka church life rakabini egg of dedication hai kin lawang asi. Ni la me ta ka su ba la lo thau. Hai ni dun bu ai mitri mai chi. Hai wari ai solo bu khum na si hai ru kle. To mu chi ni ka de wa sang ni awe be tholo ma so ma lo. Wa sang ya na lo lam ri ni ka dun bu we sim a ka ba ka do. Hai ni tu ye bu Lord hai wa ka Pama lalu, kami baru, kami boleh datang. Nai dulu itu memang okey. Kita adaทั้งหมดdulu kita ni. Anak mungkin dulu kita boleh. Ada pun church New Building Dedication of Khungi Church Dedication Church MNBA Monday, the 29 December 2025. Nora ada pun Yung asinong kana mali tunpuy pusik opening solo katong kway sautuy kanduy tunpuya uglum na opening kerkani makatasi. Ini kay number 1, 2, 3 or tiyan dari kapuna papamano. Ini number 1 na atong begin si nani lori pulyam tawi namay rolo itong kolora. Number 1, tamun ayo kai pangpane sinti puya, sinti pu, pawa tempu, sana pawa tempu Krista. Ero dunpui sinira ya kathonpi, kawai kingai, tang alia, sauni tangdui, waina nungai. Ani pusim awaya dunpui kathasai. Pu dunpuya krum nanu. Ai sana pawa susu Krista ini sungai pawana sutut nanu. Ero kuat kawe lamit gapya surman nanu. Kintan tunggal.
King Nulame, Tau Surbanano, Duini, Dawarabia, Dunpunum, Makatini, Hangai, Taupam Rabia, Sumatubi, Ripinano. Number 4, Hawaii, Kalakanan Papa, Ayo, Karnim Kanwai, Chinirabia, Solum, Karpilmi, Ublumir Nano. Ani Pusim Awaya Dunpunum Makasale. Ngara, Bor Mirabni, Dunpunum Uming Hombi, Bor Kupi Panano, Hero, Ratupi, Paya Nano. Ani Pusim Awaya Dunpunum Makasale. Suktamra, Kristaya Oklum Mirabni, B. Aro, Marlobi, Hawaii Mani Mantra. Panano, Hero, Kaipame, Bekandana, Sabri, Kristai, Saki, Winano. Ani Pusim Awaya Dunpunum Makasale. Initanda, Kristaya Oklubak, Tmirabnum, Tunai Paulaya, Pusim Aro, Sutun Bibi, Yarabia, Udumir Nano. Ani Pusim Awaya Dunpunum Makasale. Sotana, Duntuai Tang Arya, Hawaii Kingley, Tupina, Pusim Aro, Dongchim Naimaki, Leipinano, Hero, Chisu Kristai, Rum, Hoibini Clay, Uklum, Kulyangami, Puduntuai, Haurabia, Surban Nano. Ani Pusim Awaya Dunpunum Makasale. Tokotanda, Sim Ai Hill, Maibong, Takta, Simbukam, Ratham, Sundrum, Simka, Hairo, Sim Ai Rile, Putse, Putin, Nama, Kiawi. Ani Pusim Awaya Dunpunum Makasale. Number 6, Apolak Paranausi, Kana Mari, Dunpue, Tini, Kaka, Koini, Pusima, Makate, Katuni, Kai, Hakum, Hairo, Pai, Kipsan, Nama, Kiauni, Awaduntu, Sana Pawa, Chisu Krista, Hairo, Pai, Dunpue, Indra, Makasale. Amen. Anama Dunpue, for Yesu, Adobe. Antu, what did I come back in service? Dunpue, Dunpue, Pusin, Sama, Awa, Antu, I ruled I Paring ko awali, ngaway ni Dunpue ni Dui, ni Yesu, ay nirando ka wasa ko ni, kalau bete maka semua nak macam ni, ani surga nak berkini, simau lagi si, Dunpue pun dah ada di sini, oh betul sentuh lah, jauh ni kambang ni, simkar dah nak lower tu, Dunpue kambang. Ini Dunpue ani kumpak mana wasa nano, betul sentuh soni kambang wedan lo. Kau nak siapa ni? Antu pada ini kau masuk bagi Chelsea. Dunpue sundan ni sama berpusim awak. Anu makadun ni, kau lepas awak nama bila wasa ni. Kau tak ni, ani kau nak cuba gaya ni. Antu sweep ni kau Ripon awal, Reverend Wilson ni, Executive Secretary, Marindaga Baptist Association ini, Pawatanku, sana Pawatanku Yesus Krista, Waikin Dunpue Bibla, Ripon awal dan. Kenapa Dunpue Yesus? So asal ni kenapa macam ni?
asinong repao dun po makana aroy yaway sito kiniwa sa meklay o sa raw ini member na ba ito ron na yung secret before hindi ko na pilong to rin buchang let's kanang kubeng asi tunga Ompia, matang raw founding members, members raw, kaimin hoy ni kakal palangkaraw dairi, kanthopia nama founding members, church founding members, nam jero. Matang salai bai nung sinal, ang tuhe moderator, laulung piro, matang salai, asinong kai administrator ke arah potutpia, hero moderator ke arah potutpia nai presentation nai kai ni jalawisi. Foto ka dahil lagi. Harwani urin krimni makadur bi sunsa bin nei ngomno tun punin aya ningna yaya ningna bi Kaliwatan ke result kaya man. Church asaya ulit matam ro kay ni. Sahi cipta dar kay result ro kay sahi cipta dar. Kay khalpur kay pam ko tertawa church mantian hingan kan church alwi pungyan kay church result ko mungyan umen result ko mungyan to kay wa khara kay wa sakti kalai. Hani di dun punya bi na hiya ke walum ya pi dun ya sawni mata. Guys, church hali matum ko nak sang ni kan ring mo matalan di bai mo kan ring. Poster lagi di belai ai church matam ko nak sang la ko ai church kai matam lo kan met result hoy ko. Kaya jimpali dau sei pala. Church se dam dau na sa hi se chung bi lai ra kai masar sa. Tunu asibul bi bo mai hindai matam lo kai wa khalat nai ko bi ko nak sang harapur ko di. Bai ni harapur ko makira bia church di dalam bia. Guys, society aro. Leader mo betul ano ni wakil tang timin mo balandi asip lagi hingga sa malipoto kan marami
ang tuoy dedication ni lai ni memory ko ini ka khat khat ho yan ni ka matun lai hai tang ro MK lai mui wife of KM Ramyo yawan om PSD hai tang ro kodai ko den re MK lai mui hai tang ro KR Kedun Santi first CYS secretary aero founding member hai tang ro Mrs. D Domui founding member hai tang ro Mrs. Let MK Domui ni the pastor nu philosophy hai tang ro Mr. Foto camera baik kalau biasa. Terus dikali kalau ada arah, ambil dedication ni nama ini committee laga, singra ni beli committee laga. New building dedication ra, convener ni kaila yura, hai thang rau secretary ni SD until, hai ki awal kasi maklar kakat. Foto ke baik kerana ni lo PSC. Lei was na. Kolen 2000, DK Kesir, wife of LM Menun, Diwa Mari 2000, NK Kusim, wife of Menam Sadananda, Kaupal 2000. Yang masanya pun kiai pemain yang rupiah MK Lamukam, wife of W Ringo, Kosai pun 2000, K Kupun, wife of DS Forum Lebi 2000, NK Tungaikam, wife of SD Antil, Diwa Mari 2000. MK Dewakar, wife of DS Merum, Loipok 2000, SD Tosai, wife of M. Murumpun, Abis 2000, K. Wakingla, wife of Ganga, Abis 2000, Aero K. Sophia, K. Sophia, Masiri Passport, Abis 2000. K. Dedar, wife of DK Kosil, Kudai Kolen. K. Dedar, wife of DK Kosil, Kudai Kolen. Airo. SD Tumui, wife of Ses Angka, Panso. Okay, untuk biasa.
ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ